Tuni chu Israel ni Hamas ral rang pol warning and pek than ha timi kongkrak chim than lai. Kan hu jun thani lai Syria kan Israel ral kap top officer pol chu meeting and thui Hamas ral rang le Israel ka dai na kan tu hnuin military tension asan ngai than cha ka dau na atharin achuak khau than chu cha chun ral tuk dingin ready ten umu tia thong an than chang ha tia thai si nizanti nia khan Hamas ni Israel ram chunga kharhit bolunga mai an thlai chu an zon teri Israel ram chungi au mi an hunle an lo pol chu an khang piak ngai chu ronga chun Israel kap IDF ni lerul nak an to anai van longin an ka na tia thai si chuan ka mi misal ni chon Hamas te pung ni rocket ka na ka an hanton mi an military compound pakhat chu khen ni Hamas thil rizai mazet an sho piak na tia thai si chon atunai zer chunga khan Israel ka boy pakhat chu Washington DC akali US top ral boy pol he ton nak an vangai Hamas ral thang le Israel konga briefing a thong that nak avatu anai chuzonga chon Hamas le Israel ka tension asan ngai chang nak kong le ka dau nak atharin achua than kho nak kong kha avachim na tia thai ase tutani Hamas tapung an ka na hi Israel Prime Minister Thar Naftali Bennett MP atinin ani thum naka ase MP Bennett ni achimi chu Hamas tipung ni balon hangin an kan dau mi he rocket an kan ka tukte in serious ten karwa chu cha chun hi an ngolawi an to peng ri ko sia chon fak tak takin lerul nak ka to than na lai tia achim Naftali Bennett chu Prime Minister Lun Benjamin Araktuan lewa Chief of Staff Araktuan piak tu pa ase kan hu tha khan Israel le Hamas chu nilhai khatchung an rak ikapi Hamas ral thang tam pi Israel ni an rak tha na lenga Gaza umi Palestine minung tompal jong an rak thi chi phone khan hu khan ka dai nak an to e atu he ka nak atharin ahun ithok than hi khi ase chu cha chon US chu hi konga hin thin phangai ngain a umi ka dau nak fak achuak than solai ti hi an phan ngai mi ase dunia kan leng mi vial tin di lak chunga lungnop nak tampi kin ngai